peacefully. Governor, does he peacefully? Ngasi Manipur Pradesh Youth Congress Committee amadi Janata Dal United ki Youth ki wing galoina na NSUI ki Manipur State Unit galoina na ngasi akoi Governor Tana memorandum pisan ba uchan anap thorang taujabani akoi ki memorandum sida points mari yawi maramdi memorandum sida koina hairib se kaino haiba taragati pandemic na maram oraga ID COVID na maram oraga koi Manipur khakta na prithvi sin bathungna chahi ani ahum lom awaba nang graba student community da awaba nang graba akoi future pillars oiba youth sing sida kham theng na wa graba matung sida hojik leiriba government ki yamna negligence oiba government ki policies asoiba sina maram oraga Manipur mai chakli masiga mari leina na koina points mari thamjabani points mari sida koina hairib se kaino haiba taragadi aikoi ki satra ani yamna tamthina hatok pira matungda photo viral kan oi khalapa uzik akoi ki mingoina pallabada phizam hemanjit amadi hizam linthoi ngambi gi masi justice pibi na nabi damakta ko ki terrorist na hatpani haibagi chingnabaga loina na masi social media da viral oi khaleiba masi gi matang da koina justice pibi yu haibaga loina na ngasi memorandum sida koina point se hapchai adu ko suiroina na sengmaijin dagi youth ani tamchina hatuk piki bagi videos viral oi rakhiba madugi justice so hauda phangdri madugi supibi na nabagi damakta adugi sumathakta satra singda state force amadi security forces na yam ka henba thawong chatharakpa masi akoi yaning da baga loina na masi gumba thawong sa amukhana chathadana nabi damakta protesters singda henba thabak thoram chatharakpa je masi condemn tawbaga loina na koina memorandum sida happy aduga aroiba point ta Manipur dagi separate administration taliba MLA tara BJP ke MLA taret independent ke MLA ama amadi KPA ke MLA ani punna MLA tara sina Manipur ki apun bagi saktam integrity thugaina na bagi damakta Manipur sida separate administration taliba se masi kari gi damakta disqualify tawdribano masi sarkar asida yauribani sarkar asida support tawriba MLA ni minister ani su yauri hojik pau minister phamdagi lauthoktri MLA phamdagi su lauthoktri masi karigino haina koi se masi question hang bagaloina memorandum je pisan bani adudagi chhatra da tamthina ot nei raba matung chhatra da nongmai kapsalaba bom kapsalaba water cannon na bise kaino bhab ta darba sarkar ni order ju moina piba phuba yabu phuba kapsan ba yabu kapsan ba
छात्र सिंह अशोक नंगबसु नंगहनबा अदुगा लास्ट अपील तौसु मोइना तौबा बीजेपी की स्टेट की प्रेसिडेंट ऑनरेबल मैडम सरदारनगा अपील का तौरपदो चरा फुलदो वांजलगा निशा खाइबा मानजलेबा माइदुदी हाइदि सरकार जे कनाई सरकार नो मोइगी सरकार नि ऑर्डर जे कनाना पीबनो मोइना पीबनी सेंटर दसु मोइगी सरकार नि स्टेट दसु मोइगी सरकार नि मखौ पोंगना लाउदाइने अखोइगी डबल इंजिन गवर्नमेंट अखोइगी डबल इंजिन गवर्नमेंट जे इंजिन फेल ओइरे पेट्रोल हालजु थौ याद्रे डीजल हालजु थौ याद्रे अब ऑर्डर जु मोइना पीबा कापसु मोइना कापखायहनबा बोम जु मोइना कापहनबा नोंगैजु कापसनबा छात्र की प्रोटेस्टर सिंगदुदा तंखाइबदबु नोंगै कापगा बोम काप कनाना तानगे हबनिदा वाटर कैनन कापगा तंखायु याई काइदे बोम कापसले सोकल्ले सागन नम्मगा कापे हाइसिबु पाउ ताबदा नुंगाइते हबा अदुगा सोमदा एजुकेशन मिनिस्टर याउना सरदा देवी याउना माई मनाक्तुदा खरगा फमजलगा चीफ मिनिस्टर ना सिंग अपील गा तौजरी खोई फोर्स सिंग दा सिंबा कनबा थबक तौबिगनु गायन आइना हाइरिसिनी अहाव मथेल चरा फुल वांजल निशा खाइब थोरकदबोरगदी तौबिरकनु सिनी तौबिरकनु दुम तात फात ओइदा पादब थबक तौबिरकनु मणिपुर प्रजाना खंगी नोइगी ओइदब थबक अपील तौगदब नतेने कमांड तौगदबनी ऑथोरिटी लैना वांगांगदबनी नोइगी खुद लोइ लैरिबनी ऑथोरिटी लैना नोइना तोखनब ngamdragadi सिदा कमांड तौसनाबगी अपील तौसनाबगी थबक मसिदा तौसनाखन तात फात अदुगा एलएम खौते बीजेपी के एमएलए नि ममांगी अहानबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन की गवर्नमेंट डीजीपी ओइरिबनी मसा आईपीएस अमनी यामना डेकोरेटेड ओइबा पुलिस ऑफिसर मणिपुर की डीजीपी ओइरिजिना दे आर सो इग्नोरेंट दैट हाइरिबा पोपी सी लई फजबगी दमक थाबनी गायन हाइदना अदुदगी पोपी जे थाबदा वैली की सेंजाव पाइबा मयामना फाइनेंस तौवी मदुना ताकपदी ऑनरेबल एमएलए बीजेपी की एमएलए एलएम खौतेजिना फाइनेंस तौरिबा मीदो कनानो खंगम नत्रो मासु अंदर चीफ मिनिस्टर की मखादा डीजीपी ओइना वर्क तौरमिनी हौजी हौजिकसु बीजेपी की एमएलए ओइना चीफ मिनिस्टर की मखादा लैरिनी अदुदि माना खंगगदी मणिपुर की मखु ओइरिसना कई खंगमोइदोइनो हौजी एलएम खौतेदा ऑनरेबल एमएलए एलएम खौतेदा क्वेश्चन तौबिगदमनी भारतीय जनता पार्टी ना कना फाइनेंस तौरिदो क्वेश्चन तौरगा मदु दंडी पीगदमनी वैली दगी सेंजाव पाइबा सिंगना फाइनेंस तौवे हाइबा तारगसु मदु क्लियर कट कना नो हाइबा तो थिदोगा मणिपुर खुनाई सिदा नतना मियोइब खुनाई मांगनब होटनरिबा मदुगी सेन तानबद नियम चुमदना तालिब हुरान बसिंगदो फाननबी दमक्त मोइना कईगी तौद्रिबनो हाइबसिने मसिजो अखोइगी क्वेश्चन से अदना तात पाट की थबक तौबिरकनु तात पाट की अपील तौबिरकनु तात पाट की डाइवर्जन पॉलिटिक्स सानबिरकनु हाइबसे अखोइ हाइजरी लोजे तंपाक खक्ता हाइबदी हाइनिंग दे मणिपुर सिदा इम्पार्शियलिटी ऑफ लॉ लेरिसे करिगिनो सिनी वैली एरिया दा लोजे फजना चलाइबा तारगदी कल्प्रिट नोंपोक सेंगमाई दा थोखिबा थौदोक्तुदा दोसा तारे नुपी अनि दोसा मखोय अनि दो नुपी अनि यामना फजदबा मोंगदा दुमाइना तौबुदा खुदक्ता दंडी पी सरकार जिना खुदक्ता दंडी पी अदु ओइबा तारगदी इचन नमगा अखोइगी इनाउन पामा छात्रानी हातखिबा यूथ अनि सेंगमाइजिन की हातखिबा मदुगी वीडियो वायरल ओइरबाउ फाद्रिसि करिगिनो लोजे तंपाक्तना अमा चिंगदना चलाइब इंगम ngam ITLF ना पोपी मेला पोपी फ्लावर मेला तौगनी हारगसु मया खिगलग दुम लैब ngam सरकार मसिना ताकपदी लोजे मणिपुर पुम्मदा चलाइब ngamdre habneaba करिनो मसि तौरिसिबो अदुदी पालिब सरकार जे वैली एरिया दा नमना तारिबा कम्युनिटी मैतै कम्युनिटी की अगेंस्ट लैब सरकार नि हाइबदा हाइमन बथु ओइद्राबा मैतै दा खक्ता कापसनबा मैतै पांगन दा खक्ता कापसनबा फुगाइबा हातोपा छुदेकपा तौरगदी सरकार से मैतै पांगन की अगेंस्ट लैब सरकार नि हाइबदा कैजु हाइमन बथोकपा पोट नते हाबनिदा तौसनगनु तात पाट की थबक तौसनगनु हाबने लोजे पुलप पुना चलाइबियोबा सेंगमाइजिन दगी सीगिबा अदुगी मागी लोइनाबी मागी ममाना हाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनबा चटपा मतमदा अखोइगी लमदा मीगी लमदा तागिबनिना आई कैसु पांगन फुदोकपा ngamde हाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की स्क्वायर किलोमीटर से खंगदरबरा सिनी मणिपुर की पाक चाउबसे खंगदरगदी अखोइ मनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा नॉलेज पीजगे वारौ बिनु मणिपुर की यूथ अमा ओइना मणिपुर की पाक चाउबसे स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग कुनिथोइगा चहुंगा कुनिथोइने कुनगा तरेनेबा पाक चाउबसे अदुदी मीगी लमदा तागरे हारगदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिबु मणिपुर की पाक पसे खंगद्रे हाबनिदा अदुना मसिजो अखोइ ngasi नॉलेज समजरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा पाक चाउबसे क्यानो हारगदी ngasi के लैरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे मैतै खकी चीफ मिनिस्टर नते
मणिपुर तारीब कम्युनिटी मैम की चीफ मिनिस्टर ने मरमत काउबदौना मणिपुर से खाली वैली खत कन्फाइन तौर मान वांगसे तौहनजनिंदे अदुना करिगुंबा मसीगी फजदब लालोंग मखोइनसु ओट नैरब मतुंगदा अपील तौथोक तौसिंग तौरक तारगदे खोइ खक्तुमिना लैरोय ngasi JC Kanguna or any student union Kanguna any Manipur sibu kannana bagi thorak po organization singna Manipur gi yai phanana bagi damakta apun bagi kholaw goloina thorak po do maduda aikoi ngasi thori iba political parties asigi youth mayam na khoi fully support tawgani support tawraga anything na ba mayok nagada ba awana khuding makto madu so khoina mang tharaga mayok nagani habse ngasi youth congress ki president amoina Manipur gi mapari amoina ngasi aikoi mayam na mihut silagai na so appeal tawjari thank you akoi manga taru khak chat pase akoi na pune chatna akoi sector
कर्फ्यू ले मुआ कर्फ्यू ले जिसे कनो मारे कर्फ्यू ने नन परमिशन है कर्फ्यू ले लेंगे खंगबा मया मनु बजना है नहीं के दोन के आई कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री मनु चल के बा आई चल के बा कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री मनु चल के आई ठंड चल आई के लोन सर लाइब्रा लाइक आई ठंड चल पे यों या राइट ठंड से याद है फिलहाल अलोन के नोट वॉक अरे यार तो इतना सारा गाड़ी क्या कर रहा है नो आई विल गो अलोन आई ठंड इट्स नॉट ड्रामा सर कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में ठंड आई ठंड चल के नो लोई ना हलो ठंड चल के कोई याद है आई हाय इधर ngasai ठंड कोई याद है आई पीसफुली ठंड चल के बा नो याद है आई ठंड चल के आई ठंड चल के बस इनाओ लोई इनाओ कोई खरे कर चल के कोईไม่ต้องกูแต่ไอ้มุกขโมยเสียงมาได้มันไอ้มุกขโมยเสียงมาได้मणिपुर की अवाब सरुक असवाब अखोन कमायन गेट मनुंग मणिपुर की अवाब सरुक यादों मीना इसे सोब कोई तरुक से लगा आई दी ठंड से आप मुई नंग से लीडर मरी मंगा नंग कोई तरुक से फाइल लो गाड़ी बताए चलो गाड़ी चले जिस पुलियो तो Yang penikin wala sa pudul ito siya. Tama naman sa laro pigom do ko may pimin na mayam nila ito do siya. Vai, press kira.
Youth Congress, JDU, Youth Wing Manipur, amadi NSUI Manipur unit kaloina na. Aikoi ngasi Manipur da hujik weribe issue siga mari leina na. Governor ki through da Prime Minister amadi Home Minister of India da memorandum amadi you and memorandum sida aina points mari hapse memorandum sida ino hai bataragadi COVID na maram oraga prithvi shin bathungna chhatra ke khunai da future pillar oiba youth singda ham thengna wahan graba matung future bo yauna namhat khraba matung da Manipur da hauji paliba sarkar asigi asoiba policy na maram oraga sa paliba sarkar asigi negligence na maram oraga Manipur ngasi mai chaiba Manipur mai chakpada Honorable Prime Minister na YouTube channel hanga laiba Manipur mai chakpada Honorable Union Home Minister of India na mana tasan nadana nakong pangjalaga laiba Honorable Chief Minister na Manipur mai chaga matik chaba solution pai bi mohta wajau nganga laiba se masigi mayok ta khoi mayam na torakpani points mari do memorandum da hap khibda kari no haiba taragadi chhatra ani maming oina haibada hijam hemanjit amadi hijam linthoi ngambi ani bu
tamthina kuki terrorist ni chingnaba singna halaba matungda social media da photo sing yengbangam da photo viral ore ko masini masigi justice se pbu haina khoi point number 1 ani suba point ta segmaijin dagi youth ani hato kibagi video tamthina hato kibagi gayendri na mangakta yang khai bagi video makok ti yang khai bagi video viral ore bawda justice ngasi bau pidan lai rija masigi matang da so khoina panjai satra sing protester sing da bom caption ba nongmai caption ba nungdang na thomba yam tamthina phugai ba masigi ju against security force na taurise sisu yengchan biu amadi MLA tara BJP ge MLA taret KPA ge MLA ani independent MLA ama yauna Manipur thugaina na bagi damakta separate administration talakpa masida BJP ge mantri ani su yauriba BJP sarkar sina tumin na maya karaga no aga yeng lai base masi disqualify tawbiu haina khoi point mari si pi satra singna protest tawi kari gi protest no makoi gi masung mamanabi tamthina hatok pagi mayok ta satra singna protest tor pane madu protest tor pada security force na tamthiba henba thabak thoram chathaba bom kapsan ba numai kapsan ba nungdang na thomba tamthina phuba madu gi mayok ta satra lising na protest tawki madu protest tawba matam sida satra singbu sasan tan bagum na torokpado madu yaningde yaningda bagi iroina na satra sing aso apan nang ba satra chani gi matakta congress bhavan da change lekribani numittu da tamthiba saktam je wandharagat thangjan gi ba satra khayano ma yauribani hospital da satra chani gi matakta aso apan nang ba masi pali ba sarkar chi satra sing da pi do gift ni satra sing student community gi kari gumi amata gi afabal lalong afaba policy puthokpai mahuta satra hana nabagi policy silli ba government se aidi adhamura gi government ne ana haini waro bigano amka na hairi adhamura gi government ai koi gi honorable sir K Ranjit na haibado churon pairaga chalai ba sarkar haibado aduni masi gi sarkar se aduga moi BJP state unit ki president honorable madam Sarda Devi na thoraga ha press conference ka phamdana sida ai koina security force ta appeal tawjari gaina chara full da wanjalaga nisha khai bi mong ki press conference di tawbirakano honorable education minister na appeal tawri security force ahen ba thabak chathagano haina are sarkar se kana gi sarkar no center da kana gi sarkar lagi state da kana gi sarkar no double engine gi sarkar ne na nakau pong na lawgi badai BJP sarkar leiding ai da nungai hauro gaina nungai ne husi manipur mai cha e nungai mandana appeal tawbagi thabak to nakoi na piba permission ni nakoi na authority ga loina na pige mini satra kapu ana nakoi na khudak te cancel taw ga dabni adui mohuta appeal tawthok tawsin tawraga sanabagi thabak drama adudi manipur prajam yam uchai ga no habise koina hainingi aduna mathang dadi appeal tawbagi mohuta authority laina action taw manipur mai chakpa kan manga moi dabra ga di pham thado pham kallaga pham gi damakta paisa tanna bagi damakta pham pairaga ai achau boi hodaba yade haina manipur mai chakpa na thun olaga leibo tawrakanu madu pali ba sarkar jina kari tawrino MLA minister ruling government sida yauraga kari gumim ta manipur gi thabak tawroi dabara ga di pham thado pham duna lubra manipur na lubra ha question hange BJP gi MLA oiriba honorable LM Khautena the people are so ignorant that they are planting this poppy because of its beauty laido phajabagi plant tawrini they are so ignorant adre manam ka quote tawi kari haina hai poppy plantation tawbada poppy lokpada poppy karbar tawbada tampaki senjau paiba sing sponsor tawi finance tawi na hai masina takpadi Sri Biren gi matamda DGP oramba Sri Biren gi makhada BJP gi MLA oiriba honorable LM Khautena finance tawriba tampaki sinjau paiba singdo mana maming matha loi khange habne ba adudi kari gi damakta BJP no huji show cause notice thadri no makoi gi MLA da hangadabani nangna dumaina phongdo khre finance tawriba mi singdo kana no aina kumna hangadabani madubau hangbangam daba hengo gi sarkar habdo masini wayam ngangning de ngangura di phage punge harkani baliba sarkar sina law sida impartiality leiriba ching amasung tamni wa se ai ngangning de adubu ching amasung tam maina tawraga tampakta na law se chalaiba ching dana law gi karim ta leitaba se masina tai baliba BJP government honorable chief minister Sri Biren gi makhada leiriba government se masina tampakta leiriba
Maitai community amadi Maitai Pangal sing tampak ta khundari ba sing se masigi against ta leiba government ni haib haiman ba thokadra maram di law se ai khoi da khakta chalai raga lei re ai khoi da khakta asini khoi na hangjani ba wahang se aduna law da impartiality thambi gano both all over Manipur si da law se phajana chalai biu namu ki sengmaijin gi lei gi da bada magi loina bira mama ramana phongdok pada honorable chief minister gi da khoi na chalu ba matam da honorable chief minister na mi gi jaga da ta gramne na ai khoi di kari hai doi nu khang de na ai gi pangan thok de na hai na maduda video da wangang iba akoi gi lei gi darba gi loina bi na ra hai ri ba adu honorable mama adu na hai ri ba adu honorable chief minister se Manipur gi apunba total square kilometer je khangdra brasini khangdra ga di Manipur praja miyam lai lai su tammi bai chilno mayam na tambi ba tare dana Manipur ki pak chaw buse kya no square kilometer lising kuni thoi ka khare heli bani madu khangda bida mi gi lam da tagram ne na hai jibu kari no Manipur je na ki under control da lai banatro adu ra ga di Manipur da shanti raksha pura ko juna ki khut da lai Manipur irang thokan ba juna ki khut ni adana athuba matam da government asina Manipur mai chaiba Manipur praja miyam na ha kamnari base masi taseng namak politicize tawbagi mahutta political benefit bagi mahutta masi phajana study tawbiraga Manipur gi issue se athubada solve tawbina bagi damakta ai khoi praja miyam na rajniti dol gi tokra ga khoina appeal tawri thank you very much ai khoi gi JDU gi youth president na wapon kara thambi boisina Ngasidi irang jiga mari leinana hojik lairiba current issue jiga mari leinana di ai kra adongi side to kra laptho atobada hajarage bai ahan bada aina sauningi je bai youth ki makai sauningi je IAS lairiba Indian Administrative Service agni bai administration tawnaba thambane ba India da aduga MCS lairiba hairiba mayam je moje pungsadam da tawdre moje hojik pau da ba moje thigamuna leire moine nahandagi larik tamiba nahandagi tumba sadangai larik tamido moi MLA amagi makhongda kolaga thikamunna na bra maduna maram oiragane ba moi hoji phwa ke ngang de ba adum mayam ma Facebook da thengnai IS oiba MCS oiba mayam ma moje apha pha wa yam ngangam me do irang ma sidadi moje wa ngang de ba aduna pai ahan bada thikamunna bagi waje to maramdi akoi Manipur je kungai gaire ipina laugi dore aduna thika tawge harga su kona ajana koi gi lairiba issue je karin issue je fajana ing taphara kana fajana to bihan thamjage aduga koi gi BJP ki sarkar double engine je oje BJP ki prime minister Narendra Modi aduga home minister Amit Shah adu koi CM Biren Singh ji yamna khwai machin thiba adugumba misak ama khakni awa drama yamna haiba mingonda nga ki drama je moje karamba theater daga tambu no khangde America daga chara tambu no khangde aduna aina haiding badi drama aina film ama puthok ja dori adugi film da moy hum je na film kumalani drama gi film adu da khauti na popi ta halani khauti ga junataba CM ki makha de laiba mana mokoi gi ITLP group na coffee plantation ji coffee flower ki matang da moi festival tawni habada wa machet am da ngangam da ba adugumba CM du di baktaras thiaw na mawalo de sana pung na hayo ba ya nu pi do no khomo nai mo dong to ko ji leader jai pam de ba ya de adugumba da mana hayo ba aduga hoji hoji koi isan nu pi ama aduga ino pa ma handa lai ki dare yam tam ti ba mong da hatre ado hat ki baje sigi matang sida justice pibi wa bani adu ju kam ta haide kari no khangdre mo je lo lai ra kari no gyamen ta dre lo lai je koi congress ka JDU ka ki lo lai bidong to re ne Manipur da lo lai te ba lai ri je moi opposition party ka de lai ba moi gi kokil me am je mo le bhajan tham gre ama le bhajan tham gre ado hairi bak kadar phadagi mayam singje praja mayam ju phajana bhab ta biro mona je nungdang ha le irang taro kani edu kadar phadani ele khangam ni duna hairi mayam je praja singje ona wa hal le de ba ji seng cha ki maman mayam ma henga kre ko ayona
ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗꯣ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯔꯣ ꯀꯨꯝꯍꯜꯂꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯡꯕꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯁꯤ ꯌꯧꯍꯟꯅꯤꯅꯗꯤ ꯄꯜꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯧꯍꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗꯣ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯥꯕꯅꯤꯅ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯍꯟꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ